bakti ring linggih ide betara kawitan apa orangnya kerabat mana ni sami eleng ring bersama sempurna lali ring catur pariangan manda sami siderahayu semeton pasar jaga maya dulang mana ring sejebak jagat Bali ngiring mangkin tincapang bakti jaga maya dulang mana ngiring mangkin masih gimana Pak? Ada Pak? lan mangkin margia ring linggih ide betara langit ratu masa dumugi sida kebicar kerajaan ring jagat sami padamu semeton pasar Mahagotra pasar sanak sapteres. Gimana Pak Adi? Kemana kita sekarang Pak Adi? Dek. Suara bengal-bengal nih. Gas pelan-pelan ton. Mana ni sami eleng ring bersama sempurna lali ring catur pariangan manda sami siderahayu semeton pasar jaga maya dulang mana ring sejebak jagat Bali ngiring mangkin tincapang bakti jaga maya dulang mana ngiring mangkin masikian tua darmone lan pangkali nangkilin mereka jika pun pasang ada yang rempara didi peraja sarang sami durusang ayam perani dua terus kawinan ayam
pasar. Mang dan Sami eleng ring di sama sambungan lali ring catur paringan. Mang dan Sami siderahayu semeton pasar. Jaga bayar dulang mangap ring sejebak jagat Bali ngiring mangkin tinjabang batine. Jaga bayar dulang mangap ngiring mangkin masikian tudarmone lan mangkin margian ring lingge hidup petara langit ratu pasar. Dumugi sida kebijar tidak mempunyai dawa untuk mengawal kegiatan di pura dan segala sesuatunya untuk pelaksanaan dibentuklah jaga beliau agama. Ketika besar ada kekuatan lain tapi nak semeton dalam kerja. Dan seperti yang benar. Ketika raga mau bersih nak lihat kawan. Ini tu.